ngay tua sak thei ani chuan a le tura kan ngaia kan soi sak ani ten Home Department a hian kan lut mai anga ni chana khan dampabial tu MLA zom tak khanin khes ani love kan thil hi ati a hi lockout website amiani athupui hi list of corrupt cases in Mizoram lockout tiani cases atiani corruption cases this one cases registered tia pohian somli le pasari ainjiaka somli le pani nahi kan chief minister chui tura ngen nakha alonita pu speaker case omlovin inquiry theilova chui tura omlovin chui thei anilova case photanga inquiry turani chuwang chuan hei official tak point case ti hi anman awangin kan chief minister hian case orani an chui me kani tilo thei ani in ka hrelowa civil case te oma criminal case te oma hei criminal case ani chuwang chuan ka soi hi adika ke chuan ka ngaya ten kan dampa MLA zom tak kha aban don le ngai dama dil don le don lo lam kha chu ka soi pui pha ka ngai lova engpo ni seng helaya hian engang poin ro lo re lila pon lama ke ni ai thiam tam takin dan le hraite an ria an laron comment le dona vaina hian social media kan hel hle in ka ria iding lama mi te hian social ngam che si lo hel deu box si lai te winanom nin ka ria social media te hi eng tak khange thalo eng tak khange diklo omni chon soi fak te po that karinga khin te po thei veka elai general taka han soi le ngot thin kha atha ka tilova chuan kan dam pabial mele zom takhi lom thu ka hril duwa mi hi angai sang ngang ni hian ka hria kalom ve san pa renga chuwang chuanin mi te vorlara chunga hian lom thu kan soi du bok ani tin ruling amote poi min ti deunin ka hria nia kai chuanin na ban kher kha ka phut lowania kan hun kan mang tlang ral trip to kan ti ho dial ang chu ten ram re chung changa hian kan hriat angin mani loka nikum November ni som pasaria meeting a oma ta chuan ti tur kan neya hei kan ram chinani kan ti chunga khom za te area zaw zong te ami ring cheng engang nam nge ni ti tele information thula piang la khom nan thathum pe kan ni pu speaker tun thlani som pasare khan thathum chu aral to ni so wang chuan kan hun lu tak kan khorala hemi bo zui tura team an siam khan eng chen nge na a tho tak le ti he voina hian friat achak oma tin hun te kha adil bel thai tura kan ngaya dil bel ren khachu amoi te po moi lo chino manga na hi chak takin thok ila a thain ka ria chu ti ni lova anu le sarkar tur kuta da tum niom farhana ti khotlai tum anga pu thai tura kan sarkar om hi apoi katia an man ho seng kadua an thlen chin te min an hril thai seng kadua tin kan police te di bil tang hi kha zona chana khan vai bel sali le noi somdingot mai kha alo oma tin company ten police an mamoa kan pe an duty company te hian an bilan pe thalo ni te asoi te po oma heng te po hi bilan pe thatlo chuang kan chu sak thei mai lom ni kan police te hi ti te kan zot du boka ten kan home department atang hian central lama bo zui tur poimo tak tak a omin ke ria pakhanna chuan mizo hlang battalion pu amit sana min tiam kha hey kan member zom tak pu soyan azota in bo zuyem main la ematia malak na omlo tia chan ania mizo hlang battalion min tiam na nga tinga kan sarkar hian abo zui lo le ka tiani so wang chuan heng te chu
awa ui omve bo zui ngei tur ani don lom ni ten bo zui ngai nang pani chu a pani na chuan UNDRIP 2007 hemi indigenous rights kan ti even in a resolution apa stak kha hemi bo zui hian kum sang ni som pakwa me ni thuma home ministry ya lekha kan thelu ti ania zona channa kong ai takina copy hi min pe thei seng ka duwa kan nge na heta tang hian kan bo zui talo reng em ni le etil hi avare ve lekha thelu ka kan du tok tamai mi a copy kan du kherna po speaker kan lo van nei ve hlau te ni chuan bo zui kan du ani ke ni hian chu wang chuan a copy te kha lo nei ve sa thlip thlep kha kan han du ania ten he indigenous issue hi kan boundary kan in chu na tan po hian in man ruwa kan man thei tur ani ve tel tho ani ten apathum na chuan scheduled tribes list siam that ei party tinin kan soi theu thina ka zo na chan na khan malak me kan ni tiania kum sang ni som ni aka zo na khani to ni ma chuang tin nge kan lak me enge kan thlem to ti kha min han ril thei selang kan du bok a ten PH a hian kan lu tanga hei po speaker achang tu minister he kan zinga au pa bera damlo na tenan tlak buak chungin voina kan zinga taksa fit takin aril rupo la chak thatak mai na oma minang ten ka tong lo ngai thiam sela ani achan department a de berani lomani kati ke lo ngai ve a chuan zona reng te po a chang tha em vek maya chuwang chuan a zaom katia lom tu kan soya tin a department te po an thop thatlang ni ti riata department official te chunga po lom tu kan soya po speaker kan se sona piang hian sir chief water supply scheme hi ka soi ve zia maya kan water supply scheme om lai ki kum som ni paruka upa ni to a expire to ni kan ti tro ka chu a tharin a scheme lian jok men ti sak teu kan hanin ti thina kan minister zom takhian kan deputy CM hian special assistance nuai atanga ti turin proposal po asiama planning lama atlang talo niin kan lo ria poi kan ti khop mai ani amaro chu tu na hian call thar min ti sak me ka chu kan call thar tur chu ni som ni pathum zan khan pune tangin an ron dispatcha ei tu na yan voi na yan khoilai tak ngen thlen riat kan tuma ka hre mai theiri lova chu ni som pani vel kal konga ron thang turangai ani a nileng zan khuain fit ta charcha sila ni thuma chuan fit zo thei turangai ani a march cholkar ni na khi chuan hon thei turangai ani a an fit chunga serchep khopuin tui kan ngei lo na turin diesela operate theina turin diesel tam tok tu na khian stock sa kan nei to boka kan lom khop ani kan minister zom tak nen hian a ho nge hianin hei hian commission theini se alom omle zualin ka ring ani